Kublai perlu berjual video sinetron dan sengap video di channel mentangi page ya ki result memin hakijing leka World Cup bat kunju kapur menem step te hakijing leka World Cup naga grup B hapdeng ke Switzerland Persia ya Canada ada pas kini hakijing leka ke kelas step bila kud hakijing kai ki film la pijar watang cigulu bara pas kala kabar pat ke Switzerland beliau berki jarang kong kami bah saupun riu mar sedang kelamin dan bawa warga kat bah kami bah sampinyo manjabi uliok yang pentip dalam takas Switzerland kat bah kami banyak pun riu orang mereka ke Kanada David ulatip ya gol nampak tak ke Kanada kami banyak pun riu kat bah dulu kerja mereka ke Switzerland ke dia kur kenam job hadin kelak film ya Kanada la ar la ke gol yang bah kini kerja job ke Switzerland ke dia benrung direct sekarang kembali puar kat baka Kanada ru kali ya bandrung wal daga syak film ke Switzerland baru atlet ini tim kemudian grup B ke Switzerland dak baka main nyopun naki license badan kat baka Kanada dak baka main sopun naki license badan bat kali ya ru bandrung direct sekarang kembali puar tu ini bisa gue jing lakai nak grup B ke pedang ke Bosnia Persia ke Qatar akan ini jing lakai ke kelas step orang lekai ke bosnya Alex Bergovic hakam ni ba arpan dai uli ban cigol na bata ke bosnya kan ba hakam ni walai buso orang lekai ke Qatar break ulkum bakla tips gol jong hakam ni ke balai pusau kan paling ba kan ni ke on goal ke bosnya kali yo argul kan ba hakam ni basau ar orang lekai ke Qatar hades uli ban tip ye gol tak Qatar ni bahasa Fuar kan bah ni ke bapra pro orang yang ke bosnya umami ulio yang bantip sesigul mataka bosnya habanit ke bapra pro kan bah do but ke jing lekai ke bosnya kalio 9 ban khur ke 6 job hadin megalapan film ya Qatar lai lago wigul lang bah ni ke jing syarem ke Qatar kalah haban song janno tak ni ke World Cup tang nak ke group stage ke bosnya dek badan kerdan ke balai hakami ikin pun ke grup B kat ba ka bosnya kahaban apat naki top 8 kibabat akhiratan kabalai naki kuwi pat grup tong di page kuwi pagi jing lekai nak grup C ka hapdeng ke Morocco Persia ke Haiti lepas kini jing lekai masa sedang ke kelas step ke Haiti kali yo pentip je gol lengba ko on gol ubono hamni ko bachipeu kat ba hamni balai pandai Absraf Hakimi uli ban bhai gini ke cigol kat ba hamni ke bas saulai orang lekai ke Haiti uliop yang bantip segol Isidor kan bahasa penkut nak ke kelas step usai bari uliop bantip ya gol penik haj tempat ke Morocco hamni ke bas sausan plus siwai kan bal lepas kelamit pat hamni banyo pra urahimi uliop bantip ya gol bentam tempat ke Morocco hamni ke banyo pra kan bah hamni ke bah prau kendai Yasmini uliop bantip ya gol penjob hamni ke bah prau kendai namata ke Morocco kepada bukur ke jing lekai ke Morocco kali ya dan berkur ke 6 job hadin begalaban film ya ke Haiti resau la ke Argol yang bagian jing job ke Morocco kali ya dan bandrung syakarong ke balai po Arlene ke knock off stage ya ke baka mainyo pun nak kilai sini medan yang terangkat ke Brazil ke baka Haiti ke lah syaban eliminate no negara ke World Cup tang nak ke stage dan ke bisa gue jing lekai nak ke grup C pedang ke Scotland Persia ke Brazil Lepas kini kecil lekai marsan sedang ke kelas step ini senior uli ontip juga gol ke Benekong dapat ke Brazil lepas kami kelas 10 plus lai ini uli yang bentip juga gol ke Baar dapat ke Brazil lepas kelak mitpat ukun ha uli bentip juga gol ke Balai dapat ke Brazil kami pan riu kan baru gol kecil lekai ke Brazil kali 9 gol ke 6 job ada di begalapan film ke Scotland lai lagi not gol yang bahkan ini jing job ke Brazil kali ostan bandrung direct sekarang kembali puar dak bakal main nyopun nakilai sini badan dan bakal Scotland dak bakal main tang lai pun nakilai sini badan dak badon kedan ke balairu ke Scotland ke haban up naki top 8 iki tim kebat akhiratan ke balai kenang bakan tikina pan yorum sekarang balai puar tong page seku ke jing lekai nak ke grup E ke Czech Republic ke pedang ke Mexico Hapai sekini kecing lekai kelas step ila kude kecing ikai baru atlet gini tim kira persang mantep gol ke kelamla kat baru pai sekala ke arpat hakam ni ke basan orang lekai ke Mexico Chavez uli mantep ke gol nama taka
Mexico kat baham ni ban Ripaway Cunanes ulio bantip ia berbaar na matakan Mexico kat bahasa pan kulat tak jing lekai orang lekai ke Mexico Fidalgo ulio biang bantip sejugul na matakan Mexico ni ko bakan dai pun ni prosau kat bahar kur ke jing lekai ke Mexico kali as nonton kur ke dalam job dan begalaban film dia ke Czech Republic lara lekan dur ning bakan ni ke jing job ke Mexico kali ban rupa sakarna outstate dia ke bakamai kendai pun naki license badan kat bakan Czech Republic dia ke bakamai tang cipun naki License medan kan bakal hap lu ban song jain no dengan iga World Cup tang na group stage tunggu ni page seguru jing lakai menem step hap deng ka South Africa sya ya ka South Korea na keju ke group A lepas kan iga jing lakai kelas step bro atli ni tim kilakut de jing khaj khilam la ban kicar kat bala lepas kala ka Arapat ni ke ban rifulai orang lakai ka South Africa masiku lio ban tip yegul nama tak South Africa yang bahkan ni kecikul masiku ke South Africa kalau ban film selit ya ke South Korea kecikul lenot yang bahkan ni kecing job ke South Africa dak bakamai South Point naki license medan kat bakal South Korea yang bahkan ni kecing syarem dak bakamai tang lai point naki license medan kat bakal South Africa yang bahkan ni kecing job kali ban rung direct syakana offstage kat bakal South Korea ka happen up naki top 8 kibaban katan kabalai ni kuwi bat look na makan tikina pan yorung sakarong balai keluar tementa lakut ki khana jaki result bami menit ban kunju permanent step ki jinglaka baladep tementa ngini page saki program jinglaka World Cup sibit janmin bat kunju por la sam step ki jinglaka World Cup na group E korko kan kumsa yaka Ivory Coast sakapor chiu jisteng sinya Hakni jing lakai ka kurako kadon kam de jing job kanang bakan don jing kerman ban yorung sakana outstage baka Ivory Coast ru kadon kam de jing job kanang bakan tikina ban yorung sakana outstage ka Ivory Coast da jia patang e khai ru kala tikina bet ban yorung sakana outstage ka baka kurako kadon kam ban jing job tong ni page pat sikwi jing lakai apa yang ke Germany Persia ke Ecuador an lekai kapor siu jisting rasai step keju ke por ha ngamut ong keju ke grup E ya kini kejing lekai ke Ecuador kadon kam de kejing job ke badan katan ke balai kami kin pun jong ke grup E de ke bakamai tang chipoin nak kilas Arsenal medan ke baka Germany de ke bakamai rupoin nak Arsenal medan ke Germany kali ban rung lepas sakana outstage benda dangsa sekali kejing lekai jong kam mentah kam mid stengnya Persia ya ke Ecuador kadang kam de jing job kana bakan tikina ban yorung sakana outstage entah kamit tatungin pe siguro ke jing lakai World Cup ke grup F ke Tunisia kan Tunisia ke Netherlands ke por sustain same step hagan jing lakai ke Netherlands kadon kam satang cipun da kana mekai dan ada kadam job kali ban rung lepas sakana outstage kat bakat Tunisia terhadap songjen lupa naka World Cup berkelasa eliminate ro nak ni World Cup la je baka job ke Netherlands ro kamam tashu kanam yo rum shu kana stage tungin pe segala baka jing lakai World Cup nak ju grup F hakni jing lakai ke Japan Persia ke Sweden hakni jing lakai kan long ro jing lakai ba itnat ba namar ka Japan dak badan kadan ke bar hakni grup pun jong grup F dak baka mai sau pun naki Arsenal Milan kan baka Sweden dak baka mai lai pun naki Arsenal Medan hakni jing lakai ke Japan ru kadon kam de jing job ne de kami khaj ke Sweden ru kadon kam de jing job kenang bakan kina ban yorung sakana outstage kan baki bahasa pelim na peneng kini kidang du jingkermen ban yorung sakana outstage dan ne karau tu ni pe sebu jing lakai World Cup na group D ke Turki kan kumsa ya ke USA ha ke pornya steng rasai step kini jing lakai ka Turki do badan kedan kebat satra do kami kin pun ke baka USA dan badan kedan kebakri do kami kin pun da baka main ru pun naki Arsenal Medan ke baka Turki ke kelam la man kamai wat tang cipun ru kan baka Turki le je baka job ke USA ru ke Turki kam la shuban rung sakana outstage kredit ban sangjain lupa nagani ke World Cup kan baka USA le je baka saplim le je baka job le je baka khai ru kali ban rung pa sakana outstage tung di page segwe bagi jing lekai nak keju ke grup D dan ke Paraguay Persia ya ke Australia dan lepas sekali jing lekai por nyos teng lesai step kat baka Paraguay da badan kertan kepala ya kami king pun
jong ke grup D kat paka Australia dak badon angkatan kepaar kami ikan pun jong ke grup D baru Australia gini tim kila ya kamai lamar lai pun kan babaro kidon kam dak kecing job kenang makin pikin aman yorung syakan raung kepala puar lah ne kenam outstage ke bakal bersak paling napedeng kini kihapan apat nak kitop 8 kubat katan kapalai kabala je bagi khai dulu kihapan khen sekikul different jong ki mano ban yorung direct mano kita kibahapan up nak top 10 kibabat katan kabalai yino kan sana bandang gede dan ke Australia ne kapar gue tentang kini kena ki program jingle kai bat tunjuk ki result bami min dengan kerpat pi dalam kesempatan nasional bor keding jelas yang kana benar ban min itu subscribe dan kan ai ku ada kecil lang ku bless bona